mpera z'iki cyumweru dusoje, intumwa ya Perezida wa Uganda Museveni yakiriwe na Perezida Kagame ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 29 Ukuboza 2019 na Ambasaderi Atonia Aybar usanzwe ari intumwa ihoraho ya Uganda mu muryango w'abibumbye New York. Ubutumwa bwanyujijwe ku rukuta rwa Twitter rw'ibiro by'umukuru w'igihugu bwavugaga ko kuri uwo mugoroba muri village Urugwiro Perezida Kagame yagiranye ibiganiro bitanga icyizere na Ambasaderi Atonia Aybar, intumwa ya Perezida Museveni wakoze urugendo rugana i Kigali afite ubutumwa bureba umubano w'ibihugu byombi. Iyi ni intumwa igiriye uruzinduko mu Rwanda nyuma y'ibyumweru bibiri Kampala habereye inama ya kabiri yigaga kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Rwanda agamije guhosha umwuka mubi hagati y'ibihugu. Iyi nama yabaye inakurikiriye yari yabereye mu Rwanda muri Nzeri, ariko nyuma y'amasaha agera ku 8 intumwa z'ibihugu byombi ziri mu biganiro i Kampala habuze umwanzuro. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Nduhungirehe Olivier wari uyoboye intumwa z'u Rwanda yagaragaje ko hakiri ibikibangamiye abanyarwanda muri Uganda kandi ko umutekano wabo utizewe. Yavuze ko baganiriye kandi banatanze amakuru, bagatanga amazina bagenzi babo muri Uganda, bakizeza gusuzuma amakuru bahawe kuko nk'u Rwanda bizera ko ibi ari byo zingiro ry'ikibazo gihari, ariko bakiganiriyeho. Nyuma y'ibi biganiro impande zombi zanzuye ko kuko gufata umwanzuro byananiranye hazitabazwa abakuru b'ibihugu byombi, akaba ari bo batanga umurongo wo gukurikiza mu gushaka umuti w'ibibazo mu mubano w'ibihugu byombi. U Rwanda rushinja Uganda kwifunga abanyarwanda mu buryo bunyuranyije amategeko, bagakorerwa iyicarubozo, abandi bagahohoterwa nyuma bakajugunywa ku mipaka bagizwe intere. Harimo kandi kuba Uganda ibangamira ibikorwa by'ubucuruzi by'u Rwanda ndetse ikanafasha imitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano warwo irimo RNC, FDLR n'indi. Kuvaho inama ya Kigali yiga ku masezerano ya Rwanda ibereye, abanyarwanda 99 nibo bari bamaze kujugunywa ku mipaka ihuza u Rwanda na Uganda kugeza mu ntangiriro z'Ukuboza, mu gihe kuva muri uyu mwaka watangira ari 588. Kuva muri Mutarama 2018 abanyarwanda 1438 nibo bajugunywe ku mipaka, nyuma yaho bafungiwe muri kasho z'urwego rushinzwe iperereza rya gisirikare CMI n'urwego rushinzwe iperereza mu gihugu ISO bakorerwa iyicarubozo. Simeon Stizo Mhunza, One Nation Radio, i Kigali.